Itondeho papa. Twicaye turebe ko byodushoboke. Ai Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Unkubitire ibyaha byose bibe zakureyo ubwiza bwawe, kuko ahuri aho niho naje nifuza kwibera we. Umvugutire umindura igikoresho gikwiye mu nzu yawe. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Unkubitire ibyaha byose bibe zakureyo ubwiza bwawe. Unkangurire gusa na Kristo mwisha bono mubi gerageza. Yego ndasemeye, yego ndasemeye, namara maze kugukora. Yego ndasemeye, yego ndasemeye, namara maze kugukora. Yego ndasemeye, yego ndasemeye, namara maze kugukora. Yego ukozirwa saujanariyeza imbere ya tuva mahoro menshi abo bafite ubuzima bw'isi namara maze kugukora. Ukozirwa saujanariyeza imbere ya tuva mahoro menshi abo bafite ubuzima
urakoze mwami Yesu turagushimiye. Mitima yacu iguwe neza mwami. Mitima yacu ifite ibyishimo byinshi. Mitima yacu ifite umunezero mwinshi. Tema! Urakoze mwami turagushimiye himbazwe. Izina ryawe ryera vugirizwe impundu muri byose. Ondosha Boris Kick Ondo Mana nyir'icyubahiro, Mumbaraga Mana nyir'icyubahiro, Ondosha Mana yo kwizerwa. Amen. Amen. Kadutuze. Ari igitaramo, ari indirimbo nabwiye Mbabazi ngo kandi twicaye. Noneho turebe nimba bizodushobokera. Twicare. Yes. Indirimbo yambonye Moze. Ihute papa. Curanga ako gakunga. ndashaka kofi. Kofi ko ndumva nkumbuye Nta si kofi. Wa mucuranzi wacu. Ko ndumva nkeneye tushe yiwe. Uyu ni Joshua. ni Joshua Kofi. Ya Joshua sindizi kofi. Ese yarashikije Afite ubukwe. arakoye ngaho Ngaho ushiramo Kofi agakunga papa. katwumva umurya wa kofi nawe Hino papa. Itondeho papa. twicaye turebe ko byodushobokera. Ai Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Unkubitire ibyaha byose bimpe zakureyo ubwiza bwawe. Kuko ahuri aho niho naje nifuza kwibera we. Umvugutire umindura igikoresho gikwiye mu nzu yawe. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Uwiteka we urondora umutima umugaragu wawe mwami we. Ukubitire ibyaha byose bimpe zakureyo ubwiza bwawe. Unkangurire gusa na Kristo mwisha bono mubi gerageza. Bwana asifiwe sana. Turayisubiramo mu kanya iyo ndirimbo
iyo ndirimbo turayisubiramo mu kanya. Imana ni igitangaza, zifata ibintu byiza ikabishyira mu mitima y'abantu. Imana ihimbazwe. Reka dukomere Imana amashyi. Turashimira Imana nyiri ijuru n'isi kubera ko yatugiriye neza. Yatugiriye neza cyane kubera ko neza yayo titwoyirondora uko ingana n'uko iteye n'uko ibikora ngo tubishobore. Ariko hari umuririmbyi wabivuze neza cyane, aravuga ngo nanone uko mbishoboye nzogira gute? Uko mbishoboye, uko ubishoboye. Imana izigaya umuntu unanirwa kubikora uko abishoboye. Ni amakosa mabi cyane. Uko ubishoboye uzi ubikora uko ubishoboye, uko wabihawe. Hari uko utabihawe, ariko uko wabihawe uzi ubikora uko mbishoboye. Dukwiye gushima Imana uko tubishoboye. Imbaraga zacu n'ubwenge bwacu tugatekereza, tugatekereza urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana n'ubugari bw'Imana uko tubishoboye. Hanyuma Imana yabona uko tubishoboye twabikoze neza, bikanezeza umutima w'Imana. Turashimira Imana yatugiriye neza, yaduhaye umugisha, kuba turi bazima duhumeka tumeze neza, ubwenge bwacu buri tayari. Umuntu ashobora kwijana muri dushe, ukihanagura n'isume, ukambara imyenda idahinduye. Uzi kwambara umwenda uhinduye ukaja mu bantu? Tekereza yambaye kositime wayihinduye ukaja mu bantu. Kuriya no kumenya gusa ko kositime itameze nabi wayijanye muri dry cleaner ukayo bakayimesa, ukambara ubwe uzi ubishimira Imana. Ukinjira mu wawe ukoga ukarya ukabyuka ukaja mu bantu ufite porogaramu nziza, ukamenya ibyo mugisha wundi. Turashimira Imana tuyoboye, twavuye iwacu twageze hano amahoro. Ni benshi uyu muhanda baza ntibagere iyo bagiye. Turashimira Imana mu by'ukuri ko twageze hano amahoro, namwe tugasanga muri amahoro, mukatwakira neza mutwishimiye. Mugani wa Revera Matayo musu yahagaze avuga ngo uko ndabona uduhanga twanyu ngo tumeze neza. Nanje uko mbona uduhanga twanyu mu maso hanyu haratwishimiye. Dukomere Imana amashyi. Nukuri Imana ishimwe kandi himbazwe. Mwakoze cyane kutwakira neza. Ndashimira bene data twazanye, Evangeliste Guyereka, Missionnaire Kiriki maze kutubwiriza neza cyane, n'abakozi b'Imana mwese, abaririmbyi mu by'ukuri, bantu b'Imana, abanyembarara, munyemerere dukomere Imana amashyi kubw'aba bakozi b'Imana. Imana ishimwe kubw'abakozi b'Imana beza twazanye. Turahuje, nta muntu ufite uwundi mutima mubi, nta muntu uruta uwundi, gusa turarutana mu myaka. Ariko mugurya gusa ibiganiro byacu ko twaje tuganira neza, nta kuvuga ngo umuntu ngo yararemereye ngo ibiki. Turabajama, turi inshuti nziza, turakundanye, ko turasangira, ko turi kubitana ku bitugu. Ibyo bije nkunda ibyo bintu cyane. Si nkunda ibintu biremereye bikangata bikangana. Ukanga se hari uzumanura imvura ibishimbo bikamera. Uriya ni ibinyoma.
umuntu ni nk'undi, nta muntu uruta undi, gusa twese turuzuzanya, umwe agira ibyo ashoboye undi akagira ibyo ashoboye, twabihuza bikabyara umusaruro. Nta muntu wo gukangata ngo wamubona ngo bamwe babaye nk'ababoyi abandi babaye nk'ibitangaza, ntabyo. Kandi ibyo uzogira iyo myumvire no kuba wa mukozi wawe ugukoropera kuko adahari wowe ujwigira. Niko bimeze, ni ku isi iteye. Rero timu yacu, gurupe yacu ni nziza cyane ko turavuga twese tugaseka, tugasangira fanta na ji, umwe agasoma undi agasoma, n'ubuzima busanzwe. Ibindi tukubahana, umwe agira aho ashoboye. Nuko iyo abantu bubahanye, abantu bakundanye, abantu bumva kimwe, abantu baseka, abantu bagira gute, aho hantu haba hari urukundo. Ndabashimiye inshuti nziza, Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi n'abakozi b'Imana. Turashimira Imana kubwa Revera Kadida n'abandi bakozi b'Imana ba Vision, mwese mu by'ukuri kuba mwaduhaye iki kibanza. Titwaje gusura itorero neza nyine ngo ryaduhaye ubutumire, nyine nuko bimeze nk'iri tangazo mwumvise, ariko baratwakiriye neza, batwishimiye. Mwabyumvishe uhereye kuri Revera, turagushimiye. N'abandi bose mukorana, mwaduhaye ahantu dukwiye gukorera ibintu byacu byatuzanye. Mwakoze, munyemerere nabo tubakomera amashyi. Imana ibahe cyane. Revera, Imana ibagiriye neza cyane. Kanisa ni iry'Imana, abantu bashaka gukorera Imana, guhabwa ikibanza, biba bigaragaza ko atari n'ibintu by'Imana, kandi natwe turabimana. Mwakoze cyane. Turashimira John watumye, ari we waremesheje kino giterane. Reka mvuge amajambo abiri kuri John. Hari umunsi numvishije Mugogo, uriya hari abantu bazi kuvuga. Yagize ute? Daniel Mugogo yavuze ijambo ejo bundi, namukurikiye akantu yavuze, avuga hari abantu bagira ubwenge kabisa. Hari abandi baba bategereje gusa ngo babwire, ariko hari abandi avuga ijambo. Yaravuze ngo hari umuntu wamuhaye imodoka, umuntu wafashe imodoka arayimuha, noneho kandi atari mwene wabo mu Tanzania, umunyakenya. Ngo yarakurikiye, azakurikira inyigisho ze, ashaka inomero ze, gahoro papa, ashaka inomero ze, aramuhamagara. Amaze kumuhamagara amubwira ati ndagukunda cyane, none umutima wanje ugize iminsi umbata kugira icyo ngukorera, none ndagira ngo mpabwe umugisha, ungirire ubuntu, ureke nguhe, kuko kuguha ni jewe ubwiriwe neza cyane. Aramubwira ati se niko umutima waguhaye? Ati cyane. N'uburenganzira bwawe kugira icyo ukora. Ngo afata amafaranga menshi cyane ashyira kuri konte ye, aramubwira ngo iyi ni imodoka nguhaye kuguriye. Ngo mare Mugogo abura ijambo arenzaho ryo kuvuga, biramurenga. Aravuga ati se uyu mugabo ndamushimira gute? Uyu muntu ndakoresha iye vocabulaire, ndakoresha irihe jambo? Ararishaka mu mutwe araribura, ariko kubera ko azasoma Bibiliya cyane, aza kumva igitekerezo cy'uburyo yomushimira. Aramubwira ati jewe ntacyo mvuga, ariko ngiye kwinginga Imana aba ariyo yonyine gushimira, kuko nifite ijambo nyaryo yokubwira rikagera ku mutima wawe rikakunezeza nk'uko wanejeje. Ndavuga ngo uyu mugabo
ngiye kubwira Imana ari kunshimirira kuko nizi kuvuga kuruta jewe. Ndavuga ngo uyu mugabo azi kuvuga kabisa. None natwe mwa bantu b'Imana, sinzi ngene twoshimira John. Natekereje hariya numva rya jambo rya Mugogo riragarutse. Turabwira Imana abarishimira John kuko yarekuye amafaranga menshi cyane. Uwo ni umutima abantu benshi batagira. Yagemuriye abana, aba bana yagemuriye harya bitwa abanyamugisha. Nta mwana wiurimo kandi nubwo yobamo tiyoheza bari abana bose turaziranye, tufite bene wacu benshi hanze turaziranye. Ariko kugira ngo umuntu afata amafaranga ngana kuriya, yadutegeye, araducumbikiye, karatugaburira, azodusubizayo, buri muntu azamugezi wabo. Hanyuma ibyo ejo tuzoja kureba, ntituzoja kubasengera gusa, tuzoba tubagemuriye. Ibyo byose ni John. John. None ndagira ngo tuze gufata umwanya dusenga Imana, tumusabira, tubwire Imana ngo Mana udushimirire John, kandi ijuru ry'Imana rimwibuke, rimugenderere, rimukubire inshuro n'inshuro. Abari kumwe nanje babyemezanya, abadafite umutima mubi ndabizi neza ko tubikora n'itorero ryahuje rikagira icyo rivuga, mu by'ukuri biba bimeze neza. Munyemerere dukomere Imana amashyi ku bwa John. Imana imudushimirire. Icyanyuma sintinda nijoro, Kiriki yavuze ngo nta kibazo afite cy'amavuta, kandi koko twakibonye nta muntu wamusinziranye. None nanje ndatinya ko amavuta yanje muza ko yasinzirana. Nta muntu wamusinziranye, nariko nkubitijije nkabona abantu bose ko baraseka. Reka nanje sintinde kugira ngo tuze kwakira abandi bakozi b'Imana bari inyuma. Uriya natangaye Imana izivuga. Iri jambo niryo nateguye, niryo ryinjiye mu mutima wanje maze kugera hano. Ririya neza Kiriki yasomye itangirira ibice bine, jewe gusa ndahera ku murongo wa mbere, ariko iwe ahereye ku murongo wa 7. Ariko ni kuriya nyine nanje ngiye gutanga uko umwuka yampaye, ariko ni kuriya numvishe ko ubu ni ubutumwa bwahana imbarara Imana yabazaniye. Yesu ashimwe cyane. 100% ni hariya yasomye, nanje niyo ngiye gusoma, gusa nyine ibisobanuro biragenda bitandukana, ariko ni hariya. Rero iryo jambo sinzi impamvu rwose rigarutse. Reka dusome Itangiriro ibice 4. Ninde wadusoma? Some Itangiriro ibice 4 murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo aho atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini. Aravuga ati peshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita Kayini n'ituro rye, tiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati niki kikurakaje, kandi niki gitumye
ugaragaza umubabaro, nukora ibyiza ntuzemerwa. Amen. bayigushiriraho kuko urongera udusomere. Mw'abantu mwe, sinzi ingene nobabwira kuri iki kintu nahawe njyewe na mwene data rwose. Sasa sintinda, nta mwanya wo gutinda inziga itarama, nta muntu ukwiye gutinda nijoro kubera imibiri yacu kwibimeze. Ibi bintu by'Imana bavandimwe ni ibintu bigoye cyane. Aho bigoreye ni byitwa kuko nyirabyo ameze. Nyirabyo ibi dukora ikanisa, kuririmbira Imana, gushima Imana, gutanga amaturo, gusirimba, nyirabyo yitwa uwera. Turi kumwe? Nyirabyo yitwa uwera. Birasaba ko iyo ugiye gusavinga nyiri ibyo bikorwa, ugomba mu mabwiriza no mu mategeko, Bibiliya iravuga ngo mubabera kuko nawe ari uwera. Ngaha hantu bigoreye ibi bintu. Ntabwo ari ugupfa kubikora gusa. Nyiri ibi bintu dukora ntabwo ari ibintu, ntabwo ari made in abantu, ntabwo ari made in Rwanda, ntabwo ari made in Abagande, ntabwo ari made in Abanyarwanda, ntabwo ari made in Abanyafurika, ntabwo ari made in Mbarara, ni made in heaven, ni made in ijuru, ni made in niki, made in mbinguni. Turi kumwe ba? Iyo uririmbye ntabwo mu mutima wawe uza wibaza iki kintu. Iyo uririmbye nduruzi kutuye dusirimba gutya, dufite abacuranzi beza, abantu bahungu uko numva bose bafite ikidari. Iyo turirimbye ntukaza wibwira ngo byemewe. Oya, icyo kintu muza mukimenya bana bacu, urubyiruko rwacu. Iyo uririmbye biza bigera kuri wa mugabo wera, kuri data wo mu ijuru wera, bikanyura ahantu. Iyo bisanze waririmbye ufite utejejwe, utemewe imbere y'Imana, biza biba imfabusa. N'ibi bintu bigoreye. Kandi yatanze amaturo cyangwa ntiyayatanze? Yaratanze. Amaturo ye yaremewe cyangwa ntiyemewe? Ntiyemewe. Kubera iki? Yatanze ituro. Kandi yatanze ituro ntiryemerwe. Kubera iki? Ushobora kuririmba indirimbo zawe ntukazugira ngo zemewe, ziza zishika ahantu zigapimwa. Uwiteka we urondora umutima, umugaragu wawe mwami. Haleluya, haleluya. Nimukaza mugira ngo ubwo twasirimba ubwo twavuye i Rwanda twaje dufite za Bibiliya ngo twemewe. Uzumara gukora ikintu kikazamuka imbere y'uwera, kigapimwa, kikanyura ahantu, kikemerwe cyangwa kikemerwa. Naho message iri. Haleluya, haleluya. Mukaza mugira ngo ubwo mwaje kurepeta ngo ibintu byarangiye.
ntiyabyara kwa satani nta kitemewe, nta kuvuga ngo wakoze amakosa nabi, oya, nta makosa ngo wabikoze ngo amafuti wabikoze na ara umuntu uzikora ibifuti ngo ntiyabikoze neza, ngo ntiyatukanye neza, ngo gutukana ngo ntibye donc ko murabyumva icyo ashatse kuvuga cyane cyane ni nka gute Mungu bitireme donc hari umuntu nta kibi satani azagaye, nta kibi satani zigaye ngo ntiyatukanye neza, ntiyaroze neza, ngo ibiheko byiwe ntibimeze neza. Uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe mwami. atukuzwe. Hallelujah. Uzumara kuririmba ibyo si uko bimeze, ngo ntiyatukanye neza gute se, ngo ntazi kubikora, oya, nta bucafu butameze neza, ubucafu ni ubucafu, ni uko nyine ubucafu ngo ntibumeze neza. Kaini watanze ituro, yego, ishika imbere y'uwera riba imfabusa. Ntimugire ngo twataramye gutya, ngo ugire ngo byarangiye, biza binyura ahantu bikemerwa cyangwa ntibyemerwa. Naho message yanjye iri, ntukazugira ngo uku twaje gutarama ngo ibintu ngo byarangiye, oya. Imana izigaye indirimbo bitewe n'impamvu, Imana izigaye amaturo ikayasubiza ikayanga, toka n'amaturo yawe. Imana izigaye amateraniro, toka n'amateraniro yawe. Ntukazugira ngo Imana isigaye igisirimba kikayinukira, toka n'igisirimba cyawe. Kandi iyo ubikoze gutyo inshuro nyinshi biza bigera kubera ko nta musaruro bivuyemo. Uzamubona tugira amakanisa ariko twananiwe guhinduka, tugira amakanisa ariko abamwe abarozi, tugira amakanisa ariko twirirwa turwana tukamarana turi abayumva. Ni ukuvuga ngo tuzadukora ibintu kubera kutemerwa, icyo kintu tukagikora imyaka myinshi tikivemo umusaruro, tukaba nk'abapagani kandi tuzi ngo duhorana Bibiliya, duhorana amateraniro, duhora ibi bintu bigashika ahantu kuri wa mugabo byitirirwa ntibyemerwe, bikavamo ubusa, ibintu ntibivemo umusaruro nyawo w'abakoze umurimo mwiza w'Imana. Haleluya, Hallelujah. bene data, nashoje niyo message niyo twabazaniye rwose, kimwe na mugenzi wawe. Uzoza uririmba ntukazugira ngo byarangiye, nuja mu butayu ntukazugira ngo byarangiye, aya mafaranga mwatanze ntimugire ngo byarangiye, biza binyura ahantu bikemerwa cyangwa ntibyemerwe. Paulo aravuga ngo ndagira ngo mbwirize, yabwiraga Timoteyo ngo mbwirize abana ngo kugira ngo izasubira inyuma nisuzume, kugira ngo ibyo mvuga nibigera ahantu nanjye sinemere. Kuko umuntu, nibadusomera Abakorinto ba mbere 13, icyo gice gira nsoza 13 murongo wa mbere
nubwo navuga indimi z'abantu nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa yego uvuga cyangwa icyuma kirenga yego kandi nubwo nagira impano eh yo guhanura aho kamenya ibihishwe byose yego n'ubwenge bwose yego kandi nubwo nagira kwizera kose yego kabasha gukuraho imisozi yego ariko singira urukundo yego ntacyo mba ndico soma komeza kandi nubwo natanga ibyanje byose ariko nubwo notanga ibyanje byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanje ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. nibyo rero umuntu nubwo yotanga ibyo byose yarangiza akanitanga ariko akabura aka kantu katarimo ntibiba byemewe. yatanze yanitanze ndetse ku rwego rwo gutwikwa. bene data ndashoje ibi bintu tubyitondere. ni ibinyamugisha biza birera neza, biza bikuza umuntu neza. ni byiza kubibyariramo, ni byiza kubirireramo, ni byiza. ariko abakristo benshi ntibagira ijisho ryo kureba ibyo bamaze gukora ngo barebe ko byemewe cyangwa bitemewe. bimeze mu Rwanda, wenda kubera ko ariho dutuye cyane tunaba. reka mbaho urugero. iyo umunyarwanda wese yemewe, biremewe n'itegeko rya leta na leta y'u Rwanda, nta muntu wabipinga. umuntu wese yemerewe pasiporo y'u Rwanda, umunyarwanda. ariko ntiwoja muri immigration ngo bamuvuga ngo nimumpe pasiporo. oya, tibzokunda. iyo ushaka pasiporo uzuja kuri immigration bakaguha fomu yo kuzuza. fomu yo kuzuza bakavuga ngo ibi nibi, hari ibintu bigera nko ku 10 cyangwa 15. iyo baza bakubwira ngo uvuge na metero ufite metero imwe n'igice, ubibyandike. iyo utanditse, iyo wibagiwe, iyo wujuje fomu yo gusaba pasiporo, iyo wibagiwe kwandika kariya ntugashireho, baza baguhamagara ngo hari ibyo utanditse neza, tituguha pasiporo, tiwujuje fomu neza. umwirondoro ntupanze umwirondoro turakwemera nk'umunyarwanda, ariko uko wanditse, iyo wibagiwe cyangwa ukayandika nabi, baza banyuza mu ikaramu, subiramo. ibi bintu niko biteye. biza bigera ahantu marayika w'Imana ubishinzwe akabireba, akavuga ngo iri turo riremewe cyangwa Imana iri turo riremewe cyangwa ntiryemewe, izi ndirimbo ziremewe cyangwa ntizemewe. uzugira ijisho rireba. iyo umaze kuririmba usubira inyuma uvuga ngo ese imbere y'uriya nabikoreye biremewe. ntabwo ari ugutukana Satani, ntazavuga ngo iki gitutsi ndicyemewe, donc ntiwagikoze neza. oya, biremewe cyangwa ntibyemewe. biza bishika imbere ya papa mu ijuru, iri turo riremewe umuzani w'ijuru, nuko riremewe, kilo ni sawa, ngo aya ntibyemewe. uzugira ijisho risubira inyuma rireba neza nimba ibyo wakoze. ntabwo ari wowe wabikoreye, ntabwo ari wowe wabyikoreye, wabikoreye umugabo uwera ubireba akavuga ngo ibi bintu nibyo cyangwa yabikoze neza cyangwa ntiyabikoze neza. haleluya. mugani wa kiriki ugasanga bagukosoye, watunze wabaye irindazi, wabaye dendo, n'izamu isanga ya niki, ufite ikihe kibazo?
wakosoye ukemerwa. Wakosoye ukemerwa, ko niwemerwa ari byo byiza kuri wowe, ko niwemerwa uri umukobwa bizokuzarira umusaruro mwiza, ko niwemerwa uri umumama bizokubera byiza cyane, ko niwemerwa uri umusore mutoya wawutereta ko bizakubera, wa muhungu ko bizakubera byiza, ko bizakuryohera, niwemerwa ko bizakuryohera, wa mubyeyi niwemerwa, wasirimbye biremewe, ko niwemerwa nubikosora bikemerwa ko bizakubera byiza cyane. Amen. Ntiturinka umuntu ashoboye gukosora. Haleluya. Hallelujah. Banyembarara ko nimwemerwa ko ibintu bizoba byiza cyane, mwabana mwe ko nimwemerwa, ntabwo igisirimba gusa ngo kigendera, no, kiza gicana kavuga ngo iki gisirimba kiremewe, ko nicyemerwa ko bizababera. Iki gitaramo tutarama gutya, Uwiteka we, subiramo papa. Ya. Naje Uwiteka we urondora umutima w'umugaragu wawe mwami we, ukamburire gusa na Kristo mwisha bono mubiri gerageza kuko ahuri ariho nanjye nifuza tuzatugira ijisho rireba, kiremewe cyangwa nti kai iri turo ntigemewe papa, tigemewe. Ese ukora ibyiza tiwokwemerwa, uzusirimba nurangiza urebe ngo usubira inyuma, kigisirimba kiremewe. Imana yakivivuye, cyabaye uburyohe bw'Imana. Mwabakobwa nicyemerwa ntibizababera byiza cyane. Hallelujah. Titurinka ngo dupfe kwa guhota. Hallelujah. Tituri ihene ngo dupfe guhota, turi abantu babwirwa tukumva. Oh, yes. Ibi bintu ni byiza cyane, ibi bintu ntibisanzwe, n'umugisha uzuva mu bwiza uja mu bundi, uva mu bwiza uja mu bundi, uva mu bwiza uja mu bundi. Babwije ukuri, ariko iyo ubikoze ugaterera, iyo bishyitse iriya aho binyura muri control bagasanga ntibyemewe, ukabikora imyaka 5, imyaka 10, 15, ngo narakijijwe, ngo twebwe inganji, ngo twebwe ngo muri Kongo, hanyuma iyo bigeze iriya biza bigupfana ukanabivamwo, bamwe bakaroga, kuko kurogaho ntibigira ngo ese ngo biremewe. Kwa shitani gahogeze iriya kwa Nyamutezi, oya ubucafu tihabaho kuvuga ngo ese ngo ni ngo ese bimeze gute, oya byose biremewe. Hallelujah. Biremewe, byose biremewe. Kugambana biremewe, kugambana biremewe. Kwiba Urebe Yesu wavuze ngo nureba gusa umukobwa ukamwifuza, kera uzabusambanye mu mutima wawe. Kera urasa n'ugiye muri roji mugiranye icyumweru, kumureba gutyo ukama ijisho rikagerayo, ukavuga ati uriya mukobwa uzaba bibaye byiza. Bumve kuri uru ruhande ingene sasa bimeze.
kera wabikoze, kera wabirangije. Ariko iyo bigeze ku ruhande rw'uwera, Hallelujah. uzu usirimba nurangiza uvuge ngo se iki gisirimba kiremewe ko nicyemerwa kizokuzarira umugisha udasanzwe. Iri sengesho uvuyemo riremewe ko niryemerwa rizokubera umugisha udasanzwe. Aya materaniro niyemerwa ko azabazarira. Haleluya, haleluya. Abwije ukuri ibyemewe imbere y'Imana bizabigera mu butaka, ibishyimbo bizabitangira gushishira mu butaka, kuko byanditswe ngo muzoba hejuru ntimuzoba hasi, muzoba ab'imbere ntimuzoba ab'inyuma, muzoguriza ntimuzogurizwa. Icyo ni igihe umuntu ufite ubwenge ureba ko imbere ya data wo mu ijuru yemewe, ibyo akora byose data wo mu ijuru akabivura. Ariko nituba mu ikanisa imyaka 30 40 tugakora ibintu tutazi kureba neza rya jisho rireba imbere y'Imana, ngo se biremewe, nidusanga bitemewe tuzorogera mu ikanisa, tuba bindaya zo mu ikanisa, turwanire mu ikanisa, turwanire mu kiyumbe, ibintu byose bipfire hariya. Niturangiza bizarangire wa munsi ntinyira ijambo, ndaritinya cyane, ngo wa munsi ngo Imana izavuga ngo bazabaza umwami ngo se ngo nditwahanuraga mu izina ryawe. Ariko mw'abantu, Hallelujah. nditwahanuraga, uzi kuzagera imbere y'intebe y'urubanza ikakubwira ngo ukazuvuga ngo se mwana ntutuzi, uvuze ko utatuzi. Ari jewe wari revera wa Foursquare, ari jewe wari perezida w'abayumbe, uvuze ko utazi. Abwira ngo sinigeze. Hallelujah. Sikujui mimi. Uzi ukora ibintu urebe ko byemewe. Kuri wa munsi bazovuga ngo twebwe barabaje abasaza b'ikanisa twakiraga abashitsi. Mw'abantu ibi bintu iyo tubikoze ntibirangirira, bizabishika imbere y'uwera bikemerwa cyangwa tibyemerwa. Ariko kubera imbabazi z'Imana izibaza ngo se wokora ibyiza Tiwokwemerwa. muvuge ngo wokora ibyiza, Wokora ibyiza tiwokwemerwa. tiwokwemerwa. Gira mugenzi we ngo wokora ibyiza wokwemerwa. Ukora ibyiza Ijambo ry'Imana ribafashe. Amen. Shiramo kofi.